Yardım beri gör. Kim bu? Dide, çık. İsmail, sen benim. Azra apamı senin içine koyayım. Yok, apama aytma. Hiç kim bilmesin. Ben balam için soğuktan kaçıp geldim. Azınca hiç kim bilmey dursun. Abi tamam, uşul sen kaçan tuğar ekensin. Kaymak mayda kaçan ceyibiz. Sen kındaysa seydeyeceğim. Kevkire koy bana. Gel otura koy. Apam beni oğul kocan etmeli. Жақында уюңуз туйт. Уыз жейбиз. Апам бизге сүт, каймак пиширип берет. Ошондо мен сиздин балаңызга каймак, сүт алып келип берем. А дегенде уюң артуусун. Андан кийин сүт да, каймак да болот. Андан көрө айтчы. Апаң кечээ башым ооруду деп жатты эле. Жакшы элеби? Дагы деле башын кармап жатат. Сен эми чоң жигит болуп калдың. Апаңа каралашып жардам бергин. Мындан алып барып апаңа бергин. Мейли. Gel Toyga. İçin görüyorsun. Amca